Ассаляму алейкум, сайғылы сейіржілер, эфирде заман, күндевамда олып кечкен Қырым-Украина вет дүния хаберлерінен таныш олмаға теклif етеміз. Девлет тілінде лаф еткені үшін іштен бошатылов Ахмеджетінің бербер ханесінде Қырым-татар хадиміне ана тілінде лаф етіп, әмде намаз қылсалар, іштен бошатмаға ишандырдылар. Тәфсилатлы жа бізім левхамызда. Яда аңлайшылы тілінде лафет, яда ичбір Қырым татары мында чалышмайжақ. Ахмежеттаки Куйбышев чаршысында ерлешкен бербер ханенің мудирі Наталья Радостина өз хадимге Рустем Сиитовге бойли аңлатты. Бұл сөбетні Рустем телефонға язды. Я тебя прошу разговаривать здесь на русском языке. Я буду разговаривать на том языке, который я хочу. Если ты хочешь, тогда давай будем прощаться. Иди в ту парикмахерскую, где вы в тему держать. А почему вы дискриминируете меня? Почему вы не делаете так? Я тебя прошу разговаривать так, чтобы я понимала, о чем ты говоришь. Когда нет. Я разговариваю на своем языке. Я не против, разговаривай дома, разговаривай между своими, пожалуйста. Но здесь находятся люди, которые тебя не понимают. И я не хочу, понимаешь, чтобы я не понимала, о чем ты говоришь. Так вот, вас здесь из строя. И что? Больше здесь ни одного татарина не будет, если ты не захочешь, как я тебя прошу, разговаривай здесь на русском языке. Тебе не элементарно разговаривать. Наташа, почему я не имею права здесь разговаривать? Потому что я не понимаю. Рустем мында 6 ел чалышты. Бұл вақыт девамында онен мудир арасында ичбір вақыт қавға олмады. Наталья Радостина не үшін бойлы лаф етіп башлағаныны аңлап оламай. Елбашчының оңа олған мұнасибеті оны шашырты әмді чуландырды. Со вчерашнего дня я сам не свой. Меня просто, получается, как бы ущемили в том, что я крымский татарин, что я разговариваю на татарском языке. Қырым татарларға Қырым девлет тілінде лаф етмеге ясақ етілуден берабер өз иш yerinde намаз қылмаға да ясақ етілді. Бойлы эмирні мудир бүгін шығарды. Я имею право молиться. Это не мечеть. Я хожу в церковь, когда мне надо. А у меня здесь вот туалет. Вот тут ты молишься. Клиентка идет в туалет, а ты мне тут стоишь. До этого 6 лет разрешала, а сейчас нельзя. А теперь да. Бойлы талапларны Наталья Радостина Рустемге bizim телевизион камерамыз о günde de seslendirdi. Ләкин камераға өз изатыны бермеге редетті. Из 18 человека, которые говорят на своем языке. Пожалуйста, разговаривайте между собой вот там. А здесь говорите так, чтобы все понимали. Что значит, человек заходит, и они начинают говорить надо. Значит, что-то хотят скрыть, значит, что-то не нравится. Значит, я должна об этом знать. Я не права? Рустем Сиитов оңа қаршы зұлым еткенлері үшін құқық қорғаушы тақымына өз шикаятыны yolladı. Берберханенің мудирі ise өз сөзлерінде рет етмейжегіні білдіре. Эльмира Боғурчалы, Асан Асанов, Zaman АТР. Сафри Кажаметованың ады сатқан депутатлар жедвелінден шығарылды. Украинада тешкелі олынған Қырым прокуратурасында Кажаметованен бағылы жинайы ешіні қапаттылар. Бұл ақта Қырым прокурорының муавина Назар Хладницкий білдірді. Августың башында Назарет Русеге қошылма қарарына дестеклеген 76 Қырым депутатының исімлерін açıkladı. Фракция бойынша иждешлерінің тарафыны Меджлис рейсі Рифат Чубаров тұтты. Кажаметова ве Абдурайымовның бұл сессияға алақасы олмағанны білдірді. Қайдетмелі ке Қырым парламентінің сабық депутаты Энвер Абдурайымовның іші аляда açık қалмақты. Прийнято рішення про закриття кримінального провадження відносно Сафури Каджаметової на підставі пункту 3 частини 2 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, тобто у зв'язку з недоведеністю вини. По Абдураїмову підозра залишається в силі. Якщо в нього є бажання дати свої докази невинуватості, ми його з радістю вислухаємо, може до нас з'явитися, і ми вислухаємо всі його контраргументи. Кереште завод işçileri iş taşlavına, yani zabastovka keçirdiler. 300'den ziyade işçiler şirket oğuna çıkıp aylıklarına көтерілгенini talap ettiler. Keçenleri zavod işçileri Qırımdan Rus hakimiyetine şirketini milletleştirmege talabının müracaat etken ediler. Şirket şimdiki kungece Ukrtrans Leasing kompaniya mulkidir. Tafsiliyatlıca bizim levhamızda. Завод kapıları yanında tahminen 300 işçi toplaştı. Aylıklarını көтермеге talap ettiler. Ağır işleri için pek az para alganlarını seslendiriler. Я уже 9 лет работаю на заводе. 6 тысяч у меня зарплата. Я газоэлектросварщик. Семьи тоже нет, потому что вот такое финансовое положение. Я себя даже одеть, обуть не могу, ничего. Люди
можно сказать, без сил приходят на работу, потому что после работы приходится бежать где-то кому-то на шабашке, подрабатывать, чтобы кормить семью, одевать, как-то платить за жилье. Айлық үшін дава чухтан девам ете. Тариф еткенлеріне көре заводны милилештірмелеріне умут ете еділер. Қырымның ишғал олығындан сон Ринат Ахметовға айыт олған муэсисе жетвелде бар еді, ләкин сондан чықардылар. Ярым ел девамында завод хадимлері автода 3-4 күн чалыша еді. Август айында завод реберлері яны мақсулатлар үшін мұқавеле тұздылер. Бұныңен 5 күн чалышмаға қарар чықты. Ләкин ішчелерінің айлықлары деңішмеді. На данный момент на заводе такая ситуация, что большинство специалистов квалифицированных, они ушли просто, и все. Остались только те, которые дорабатывают до стажа, до какого-то, просто ждут каких-то либо лучших времен, либо пенсию, и все. Эрпорт цехның хадимлері өзлеріне реберлікнен музакере етежек делегатларны сечіп алдылар. Бірқач кере Қырым акимиетіне мұраджат етіп прокурор Наталья Поклонскаяға бардылар. О шикаетлеріні қабыл етті, ләкин ичбір шей деңішмеді. Так больше нельзя, люди требуют или полной остановки предприятия, или выполнять какие-то наши жизненные требования, потому что люди голодные, честно скажу, приходят голодные. На детей, у кого есть дети, не хватает, на квартиры не хватает, на ничего не хватает буквально. Егер завод реберінен аңлашып олмасалар, августның 27-сінде ішні асылында тоқтатып, девамлы наразылық башлайжақлар. Наталка Калинка, Гульсум Халилова, Заман, АТР. Италияда өткерілген дүния сергісінде Русия өз харитасыны Қырымнен берабер тақдим етті. Сергиде 144 мемлекет иштирак етті. Иштиракшілер өз девлетінде ешлеп шығарылған мақсулатларыны тақдим еттілер. Русия есе рақы ве боғдай мевзусында нұмайыш көстерді. Боғдай данелерінен япылған Русия харитасында Қырымда қошылған. Украина тышышлерін әзірлігі бұл вақияға сесленді. Наші колеги в Мілані безпосередньо зараз з'ясовують всі подробиці цього інциденту для того, щоб обрати оптимальний шлях реагування. Але те, що така реакція буде, це абсолютно беззаперечно, тому що ми не повинні пропускати ці речі і чітко кожного разу, при кожній нагоді нагадувати, що Росія вчинила злочин, анексувавши Крим. Російська Федерація може розказувати що завгодно і кому завгодно. Вона грається зі своїми власними інтересами, тобто на свою публіку це робить. Але в Європейському Союзі нікому не потрібно пояснювати, що Крим є українською територією. Ақмежетте яңы чөплік пейда olды. Меркезе базарда чаршоғындaki мейданны қоралап, сатыжыларны айдаған сон мейдан теміз олмады. Чөплікні кімсе алып шықмай, чевречетте олған сатыжылар есе чөплікні қораланған мейданға ташлайлар. Тәсілетлі жа біздің мұғбірлеріміз девам ете. Гүлнара 10 жылдан берлі меркези базарда чалыша. Азбарында өстірген әршені мында сата. Қадының кидірмек ве шатмақ керек олған екі баласы бар. Әрдейім сатқан ерде қуғандан сон башқа ерге кешмеге мечбур олды. Балары мектепке бармақ керек, ләкин оларны мектепке азырлап етіштірмеді. Теперь не знаем, что нам делать. Вот мучаемся, что делать. Здесь стоять не дают, там не дают. Дети дома маленькие, ребенок после операции, ребенок больной, деньги нужны. Где работать, куда идти? Туневан шәйр акимиетінің векиллері Ахмешітінің меркези базарында тешкөревлер кешірген сон, базар өкіндегі мейдандан сатыжыларны айдадылар. Ахмешіт мемориетінің елбашчысы Геннадий Бахаревның сөздеріне көре, бұл мейданда алыш-веріш эпидемиологик тәлікесі бар. Бұл саба мейданы қораладылар, мерақласы шунда кетті мұзыклен бағлы ешбір шейден ұшмеді. Сатыжылар яны қора түбінде ерлештілер, чөпліклерні есе оның артына бұрақалар. Сатыжылар ачувланалар, кумаға ковдылар, ләкин ваде етілген ерлеріні бермеділер. Мы ходили в горисполком, нам сказали, делайте документы, стойте как официально, стойте, говорит. Мы вам предоставим, будут за арками на следующий год. Это в 2014 году мы ходили. В 2015 будет вам строиться рынок. Где этот рынок? Вот сейчас мы остались без мест все. Сколько людей? Вот мы все почти с документами. Нам сам Гафаров говорил, мы сами ходили в горисполком. Нам сам он сказал, делайте документы, будете стоять. Вас трогать никто не будет с документами. Теперь они поняли, что все с документами стоят, и выдали закон. Кто с документами, 200 000 штраф. А что это? Штраф? Что ты торгуешь, без места привязки. Мы все сделали документы. 30 000 в год платить надо. Пошла, заплатила, а теперь нельзя торговать. Это нормально? У нас дети, у нас студенты. Сейчас вот одеваться дофига денег надо.
А никого это не волнует. Муштерлер де пек куванмайлар. Бу мейданда саткан инсанлардан уджуз фиятнен махсулатлар олмак мүмкін еді. Понимаете, на столах все дорого. А здесь бабуля принесла продать. Она не сможет продать. Она продает подешевле. И поэтому то, что на рынке продают, то неприемлемо, не каждый может купить. А здесь каждый может купить. Они, бабуля вышла, что вырастила и продала. Поэтому здесь это плохо сделали. Шынды сатыcılar не yapmak керек olғанını білмей, çalışmaға имкан yok. Бергелеріне есе ешкім селя қойетмеді. Қайдетмелі ки олардан чоқысы кечкен сене шақси муэссесеге весиқаларны ресмилештірділер. Эльмас Ибраимова, Ахмет Акай, Заман, АТР. Қырымдаки вазиетнің Қырымның ишғал әкеметі ойнатмақта. Бұақта Украина Юқары Шура рейс муавины Андрей Парубий 5-ші канал эфирінде білдірді. Оның фікіріне көре ярмадада Русияның криминал кланлары арасында жең башлады. Парубий білдіргенне көре Қырымда вазиет епкергілешежек. Бұне бәрібер Парубий сеслендіргенне көре Украина Қырымда олып кечкен иқтисади кергілік аққанда бұтынлі малюматы бар. Почались конфлікти між кримінальними проросійськими кланами, які між собою починають воювати. І, звичайно, що Путін сьогодні неозброєним оком бачить, що ситуація близька до конфліктності, до дестабілізації, і тому з таким переживанням і острахом про то говорить. Тільки коли він наголошує на тому, що зовнішні сили дестабілізовують, ми хочу відповісти одне. Ключовим фактором дестабілізації на окупованій території є окупаційна влада. Це і є ключовий чинник дестабілізації. Киев мұсылманлары Элял Ашайтны қыдыралар шымдыке вақыт. Украина пайтақтында 35 беңден зияде мұсылман яшамақта. Киевте кім Элял мақсулатларыны белгілегенні бізді мұхбірлеріміз огренді. Мұсылманларға домуз еті ашамаға ясақ. Бұндан да ғайры епісі тувар ве тауық еті Элял сайылмай. Говядина. А вы не знаете, это Элял? Не знаю. Говядина. Разрешенное, для всех разрешенное мясо. Нет, да что можно употреблять нормально, просто как бы не халал. Умма мұсылманлар дини идаресінде Элял мақсулатлары күн-күнден да çok сатылғаны ақта хабер беріле. Элял мақсулаты сертификатыны алмақ үшін есе истисалчылар муфтиятқа мұраджат етмек кереклер. Насчет мяса, допустим, говядина, тоже мусульманин может зайти и купить это мясо в любом магазине, только при наличии на упаковке знак халаль, который у нас здесь на этот брошюр. Украина мусульманлары дини идаресінде де Элял мақсулатларына сертификатлар беріле. Ләкин мусульманларға Элял яда ясақ олған мақсулатларны өзлері сечмелеріне теклif етелер. Это ответственность большая, мы не участвуем в этом. Духовное управление – это не бизнес-центр. Это центр, который дает рекомендации. И по моим данным, мне тяжело говорить точно, где халаль. Умма мусульманлар дини идаресі тарафындан Элял мақсулатларыны таздықлаған 60 сертификат берілді. Украина дини идаресінден есе 50. Умумен алғанда Киевде 110-дан зияде муэссесе Элял сертификатына сайып. Яғни пайтақта яшаған мусульманлар үшін сайляв имканы бар. Гульсум Халилова, Ислам Пинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Русияның 36-шы гум конвойы Украина сыңғырына кечті. Бұақта Русия матбуат васталары білдіре. Девлет сыңғырына кечмезден евел колонна екіге бөлінді, бірі Донецк йөнелішіне кетті, дигері Луганс тарафына. Русия телеканаллары сеслендіргенне көре тахменен 100 юк машинасы 1000 тонна ярдым кетіре. Олар арасында ашайт мақсулатлары, иляч ве инсанларының мұқтажы олған шейлер. Украина сыңғыр бекчілері конвой девлет сыңғырына қанунсыз кечкенні таздықлады. В Украину прослідувало 2 колони автомобілів у складі 105 вантажів. В результаті те, що вдалося поспостерігати, що переважна кількість вантажівок нібито була заповнена продуктами харчування, однак ці вантажівки були заповнені наполовину, а іноді і менше, ніж наполовину. Путинның тешвиқат каналлары Донецкте ұжым етілігіні көстерген видео яландыр. Русия журналистлері Озлевқасында санки Украина арбейлері шерні дарбелегенні көстерділер. Азырланған левқада журналист жидді юзінен ұжым ақында екайеті. Артта есе патлаулар ешітілі. Ләкин бір анде журналист күлмеге башлай. Белі ола ки патлав сеслері бұл тек спецэффектлер. На позициях в промзоне с 1-м мотострелковым батальоном бригады «Восток», 2-я рота. До линии соприкосновения с украинской
400 метров. Украинская сторона начала интенсивные обстрелы, начиная с 5 часов вечера. На состоянии на 21 час они уже успели... Барак Обама Путиннен көрішмеге планлаштырмай, бұақта Америка Қошма Штатларынан милли телеке қызметінің матбуат вастасы білдіре. Кеченлері ақиярда Русия тышышлер назирі Сергей Лавров білдірді ки Америка тарафы көрішімні теклиф етсе, Русия оны бақмаға ишандырды. Бұақта цензорнет білдіре. Алманиялы Скорпионс чалғы тақымы ижғал олынған ақиярға бармай жағыны білдірді. Бұл тақым бокс ярышында чықыш yapmaq керек еді. Ләкин рокерлер сонке ань рет еттілер. Тақымның менеджері білдіргеніне көре бұйық паралар иштандырылғанына бақмадан, ерджелар шубелі территорияға аяқ басмай жағыны сеслендірділер. Киевдегі Мұстақылық мейданында футбол мұхлислері көтеклешті, 2 инсан қазаланды. Футбол ярышына келген Полония фанатлары ерлі яшылар басқа япты. Полякларға таш ве петардаларынан ұжым еттілер. Жевап оларақ мұсафірлер де қаршылық көстерді. Олар Луганскның Заря тақым фанларына майданда ерлешкен Крым кавиханесінің сауыт вес кемлелеріні аттылар. Полиция қалабалықны тоқтатып етіштірді. Türkiye'deki Ukraynalılar Ukrayna Müstakillik Günü'ne hayırlaf ayazdыlar. Avgust'un 24'ünde Ukrayna öz 24. Müstakillik Günü'nü kaydedecek. Bu sebepten Türkiye'deki Ukrayna elçiliği video hayırlaf hazırladı. Levhada Türkiye'de yaşayan Ukrayna korantaları, Kırım Tatarlar ve Ukrayna'ga alakası olgan Türkler çıkış yaptı. Bu noktada yayınımızı yekünleyimiz. Sizlerge iyi akşamlar dileyimiz. ATR ile olunuz.